дуруду шодмонӣ торатон бод ҳамватанони азизу арҷуманд. саломату сиҳату сарбаланд бошед. Бо он ҳамин умеду орзуҳои наку барномаи имрӯзаро оғоз менамоем. мавзӯе ки айни замон мо мавриди баррасӣ қарор медиҳем, яъне бемории COVID-19 бар рӯҳияи инсон чӣ таъсир мерасонад. роҷеъ ба мавзӯи мазкур мо ба студия даъват намудем равоншинос Маҳмуд Кабирро. шуморо хушомадед мегӯем ба барнома ба студияи телевизиони Синамо. хуб, нахуст кӯтоҳ маълумот медодед дар бораи илми равоншиносӣ. баъдан ба асли мавзӯъ бармегардем. албатта ҳар як давру замон талаботҳои худро дорад ва яке аз он талаботҳое ки замони ҳозира дорад ин нисбати илми равоншиносӣ аст. чунки мо мебинем зиндагии имрӯзаи инсон як талотумеро дорад. як ҳолатҳоеро дорад ки ҳар замон ивазшавии онро нигаронӣ мекунад. аз ҳамин лиҳоз илми равоншиносӣ бошад аксуламал ва рафтори инсонро дар ҳамин ҳолатҳо меомӯзад. яъне ки он ҳолати муқаррарие ки мо одамро баҳо диҳем гӯем ки чунин ҳаст, ҳолати муқаррариро инсон идора мекунад. вале дар ҳолатҳои гуногуне ки инсон меафтад ё ки ҳолатҳои гуногуне ки дар атрофи ӯ вуқӯъ меоянд, рафтори инсон чӣ гуна аст, ана ҳамин чизро илми равоншиносӣ меомӯзад. ва боз ҳолатҳое ки инсон касал мешавад, бемор мешавад, рафтори ӯ, аксуламали равонии ӯ чӣ тавр ҳаст, инро боз равоншиносии тиб меомӯзад. имрӯз беморие ки аҳолии кураи заминро фаро гирифтааст ва ҳамаро ба таҳлука андохтааст, ин коронавируси нави COVID-19 мебошад. биёед бигӯед ки анамин ба таҳлука афтодани мардум имрӯз ба рӯҳияи онҳо чӣ таъсир гузошта истодааст? бемории коронавируси бо ном COVID-19 на танҳо ба ҷисми инсонҳо, балки ба рӯҳияи онҳо, ба равони онҳо таъсир расонда истодааст ва ин як депрессияи умумии ҷаҳониро ба вуҷуд оварданаш мумкин аст. барои ҳамин ҳар як давлату ҳар як халқро мебояд ки нисбати солимӣ ва беҳдоштии равонии миллати халқи худ фикр кунанд ва чораҳои зарурӣ андешанд. аз ҳамин лиҳоз мо мебинем ки ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҳам дар вазорати тандурустӣ ва ҳизби иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон ба ин масъала диққати зарурӣ дода мутахассисонро барои ҳолати равонии инсон, ҳолати рӯҳияи мардуми шарифи тоҷикистонро ба эътидол овардан ва аз ҳар гуна зиёнҳое ки ин беморӣ мерасонад ҳифз намудан мутахассисонро равона сохтааст ва имрӯз мо бо шумо суҳбат карда истодаем. яъне мегӯянд ки рӯҳи солим ин ҷисму тани солим аст. рӯҳан чӣ гуна мубориза барем зидди ҳамин беморӣ? хуб, яъне агар мо бештар тарсем, шояд бештар бар зарари мо бошад, ҳамин тавр нест? дуруст аст. вале дар масъалаи он ки ин беморӣ ба равони инсон чӣ хел таъсир мерасонад, ин ҳам илм аст. яъне ки ин банду бастҳои худро дорад. мо одамонро метавонем ба чанд нав ҷудо кунем, чунки ҳар як инсон дар ҳолате ки меафтад мувофиқи навъи асабаш аксуламали равонии худро дорад. яъне ҳама ба ҳолатҳое ки мо мегӯем тарсу ҳарос, ба ҳолатҳои рӯҳафтодагӣ ё агрессия, яъне ки ғазаб ва дигар ҳолатҳои беэътиборӣ, беэътиноӣ дода намешаванд. ҳар кас мувофиқи навъи асаби худ ба ин ҳолатҳо дода мешавад. мо агар аз рӯи тақсимоти навъи асаби ки падари тиб буқрот гуфта буд 4 нав ва аз рӯи тақсимоте ки абуалӣ ибни сино гуфта буд 9 навъи миҷози одамонро гуфта буд, аз рӯи тақсимоти олимони тоҷик ки 3 навъи гӯем ки асаби инсонро гуфта гузаштанд, мо метавонем бигӯем ки ҳар як инсон дар ҳолате ки ягон мушкилоте ба ӯ рух мезанад, аксуламали равонии худро дорад ва агар мо гӯем ки ин инсон агар навъи асаби холерикӣ дошта бошад, темпераменте ки мегӯянд, дар ин ҳолат
бисёр аксуламали равонӣ дар ӯ сахт мегузарад. бисёр таъсиротҳои сахти равонӣ гӯем ки ба монанди он ки тарси сахт, ҳолати карахт шудан, ба ҳолатҳои гуногуни гӯем ки равонӣ омадан, аз он ҷумла даҳшат мумкин аст. чунки ин одам навъи асаби халекӣ дорад ва тез аст ва тезҳаракат аст ва гӯем ки асаби ӯ бисёр реаксия, яъне аксуламали сахт дорад. навъи асаби агар сангвиникиро гӯем, чунин инсон албатта ба ҳолати тарс меафтад, вале рӯҳафтодагии ӯ, депрессияи ӯ зиёдтар аст. одаме ҳаст ки бемор мешавад, мо онро флегматик агар гӯем, ки дар ӯ гӯем ки унсури об зиёд аст, ин одам бошад нисбати ин беморӣ як бепарвоест, гӯем ки ягон кам аксуламали равонӣ мекунад. ва навъи асаби меланхоликӣ бошад, молихулиое ки Абу-Али ибн Сино мегуфт, дар ин ҳолат одам ба фикрҳои зиёд дода мешавад ва ба фикрҳои худ чунон сахт дода мешавад, ки ангеза медиҳад хаёли худро, тахаюли худро бедор мекунад ва тарсҳои гуногун ба ӯ меоянд ва фикрҳои ӯ худи ӯро метарсонанд ва ба ҳолати рӯҳафтодагии сахт мезанад. ва беморшавӣ ҳам аз навъи асаб аст. масалан, навъи холерикӣ тез бемор мешавад ва тез сеҳат мешавад. навъи сангвиникӣ гӯем, бемор мешавад ва беморӣ он қадар сахт нест дар ӯ. ва навъи флегматикӣ бисёр вақт бемории ӯ метавонад давом кунад, аз ҳисоби он ки бепарвоӣ мекунад, риоя намекунад қонунқоидаҳои табобатро, метавонад ки ба ӯ зиён расонад аз ин ҳисоб. вале аз ҳисоби он ки нисбати ин беморӣ аксуламали равонӣ надорад, метавонад ки бемории ӯ сабук гузарад. вале мушкил мегузаронанд бемориро касоне ки молихулия, меланхолик ҳастанд. яъне бештар фикр мекунанд, метарсанд ба таҳлука ва албатта ёрдам ба масалан ду навъи ёрдами равонӣ ба ҳама инҳо лозим аст, вале ба ду навъ, ба холерик ва меланхолик бисёртар лозим аст, ки мо онҳоро навъи масалан фикррон, одамоне ки мислителни тип, яъне ки навъи фикррон ҳастанд, ёрдами равонӣ ба инҳо лозим аст. яъне мо инҷо омадем ба он сари мавзӯе ки на ҳама якхела аксуламали равонӣ мекунанд. вале як чиз аст, агар дар ҷомеа бештар иттилоотҳое бошанд ки онҳо одамонро ноумедкунанда бошанд, иттилоотҳое бошанд ки одамонро ба таҳлука ва ба чизе бовар кунонанд, он вақт метавонад ки кадом навъе набошад як аксуламали равонӣ кунанд. вале ба ҳар ҳол навъи асаб нақши муҳим мебозад. ва дар хона касоне ки масалан бештар навъи асабе доранд ки дар онҳо ки афзалияти бурди равонӣ ҳаст, онҳо метавонанд ки касоне ки мушкилтар аксуламал доранд, онҳоро кӯмак кунанд. яъне ки якдигарро кӯмак кардан, ҳама вақт умед бахшидан ва ояндаи некро дар сари онҳо талқин кунондан, ҳар як касоне метавонанд ки дар хона ҳам, дар ҷои кор ҳам, дар ҷое ки онҳо рафтуомад доранд, ин чизро кунанд. 50% сиҳатшавии одамон аз бемориҳо, аз он ҷумла бемории коронавирус бо ном COVID-19, ин аз ҳолатҳои равонии худи инсон вобаста аст. чунки тарс, стресс, дистресс мегӯянд. Дистресс калимае аст ки ин стресси негатив, стресси манфӣ. стресс метавонад ки масалан гузарондани тӯй, ягон вохӯриҳо ҳам ин ҳам стресс бошад, ки одам ба он ҳолат мутобиқ шавад. як ҳолати шокӣ мешавад. вале метавонад ки стрессҳое бошанд ки манфӣ ҳастанд, ва онҳоро дар илми равоншиносӣ дистресс мегӯянд. ва дистресс метавонад масалан дар майна вақте ки фикри дистрессӣ, негативӣ, яъне ки гӯем ки бадбинона ояндаро ворид мешавад, он вақт дар майнаи рости инсон сурат ва образи ӯ пайдо мешавад. имрӯз шояд бисёри нафароне ҳастанд ба ҳамин ҳолат гирифтор бошанд. шояд барои аз ана ҳамин ҳолат берун баровардан онҳоро чӣ бояд кард? яъне аз кадом роҳҳо, аз кадом тадбирҳо бояд истифода кард? албатта пеш аз он ки мо ба саволи шумо ҷавоб диҳем,
ما بفهمانیم که مکانیزمی که سبب عکس‌العمل روانی را نشان میدهد ما از آن را میخواهیم که کشاییم. وقتی که فکر دیسترسی که فکری که آینده را بدبینانه نشان میدهد وارد میشود به معینه انسان، در نیمکره راست او صورت و ابراز او پیدا میشد. انا هم این فکری که در معینه نیمکره چپ هست و هم ابراز، صورت مرگ، صورت آینده بعد، ویران شدن مثلا آرزو، نقشه و چیزهایی که انسان در معینه سر خود ساخته بود، همه اینها سبب آن میشن که در مغز مابینی که ما رو هیپوتالاموس و یک قسمی از اون هیپوفیز هست، در آنجا داروهای حاصل میشوند که این داروها سبب حالت انسان را به منفی، به حالت منفی تیار میکنند. مثلا یکی از این داروهایی که حاصل میشد ادرنالین هست. این ادرنالین سبب آن میشد که در سرشت انسان فشار بلند میشد، نفس تنگی میشود، مثلا کار دیلان را راحت میکند، حدود زیر معده را و بسیار عضوها را میتواند که در حالت کاری وزمین، در حالت کاری با سرعت قرار بدهد. و بسیار وقت آدمی که در حالت مقرری باشد، علامت های بیماری از کرونا ویروس اگر مثلا 50% باشند، 50% دیگری آن را حالت روانی او و حاصل شدن گرمان، یعنی که داروهایی که در معینه سر هستند سبب آن میشود که حالت او مشکل تر می شود. برای ما حالت روانی انسان بسیار مهم است که در وقت طبابت یک حالت اعتدال، یک حالت معینی بگوییم که مقرری داشته باشد. و سوالی که شما داده در مسئله اون که چگونه مردم از این حالت بیرون شوند، البته ما میدانیم که یک فضای اطلاعاتی در جهان هست و از آن جمله در تاجیکستان ما این فضای اطلاعاتی پر می شود از آن اطلاعات هایی که رسمی یا غیر رسمی به مردم پهن کرده میشن، واسطه اخبار عامه یا که واسطه های شبکه های که اجتماعی هستند. انا همین فضای اطلاعاتی حالت روانی مردم را، اجتماعیات را معین میکند. یعنی که البته وقتی که اطلاعات داده می شود، خبر داده می شود، البته طرف های منفی و مثبت آن را دیدن در کار است که همه وقت باید مثبت بالا باشد. یعنی خبری که مثبت، یعنی که داده می شود، مثبت باید افضلیت داشته باشد نسبت به خبری که منفی است. این یک چیزی که از طرف مثلا ژورنالیستان دیده میشه. از طرف دیگر خود مردم باید سرچشمه اطلاعاتی را که آنها میگیرن بدانند که سرچشمه اطلاعات چه خیلی است. یعنی که بسیار وقت آدمان وقتی که میزراب میشوند با اطلاعات منفی، آنها کوشش میکنند که اطلاعات منفی را دریافت کنند. این میزراب معینه سر است. وقتی که ما اطلاعات مثبت را، نیکبین را، امید بخش را وقتی که در معینه سر انسان وارد میکنیم، ابراز و صورت او در معینه سر او کشیده میشد و انسان وقتی که بیشتر دقت تمرکز خود رو به همین ابراز، به همین فکرهایی که نیک هستند میدهد، آن وقت در خود معینه سر داروهای دیگر حاصل میشوند. یعنی که بدن رو داروهای گرمانی اداره میکنند، بدن انسان رو داروهای گرمانی اداره میکنند و همین داروهایی که ما میتونیم که حتی نامشون رو بگیم دوپامین و کتاخولامین و دیگر داروهایی که بسیار هستند در معینه سر حاصل میشن، اینا سبب بیان میشن که انسان رو نیک بین میکنن، وقتی او رو خوش میکنن، فکرهای او رو نیک میکنن و بدن اون رو، مقابلیت بدن اون رو، جبران کنی بدن اون رو به هر حالتهایی که در اطراف میشود مطابق میکنن و قوت ایمونیتت، محافظت، دفاعی، مسئولیت این رو بلند میبردارن. انا این چونین از این علمی که حالا مثلا توجهی شعوری جامعه به این خوب، بسیار خوب شرح دادید، تشکر زیاد. و میخواستم یک چیز دیگر رو برای بینندگان فهمونید، یعنی فرقیت بین ترس و احتیاط.
یعنی هستن نفرانی که میترسن زیاد به تهلکه افتادن، گویا که احتیاط میکنن، یعنی زیاد هر گونه داروها رو از داروخانه ها، یعنی داروی در کار و در کار یعنی خریداری نموده ایستادن، شاید موادهای غذایی ضرور و ناضرور رو زیاد ذخیره کرده ایستادن. یعنی یک نوع ترس است. اگر پرسی برای چی، من احتیاط میکنم میگوید. یعنی بیاید امیر رو شما برای مردم شرح دهید، یعنی بین ترس و احتیاط، یعنی چگونه باید احتیاط کنن ولی نترسند. درست قید کردید. دو حالتی که آدمان روبرو میشن در وقتی بیمار شدن یا که در وقتی مثلا حتی که بیمار هم نیستن، این حالت ترس، فوبیا و حالت روح افتادگی، دپرسیا. وقتی که داروهای معاینه سر حاصل میشن، در معاینه سر مرکزی ترس است، آن انگیزه مییابد. ما بسیار وقت میتوانیم که به واسطه داروهای و به واسطه مثلا آن عملها و عملیات های روانی که میکنیم میتوانیم که مرکز رو آرام کنیم، یعنی که ترس محو شود، پخش شود و داروهایی که ترساننده هستند آنها حاصل نشود. یعنی که ترس این مرکز دارد و ترسیدن این اندکی که انسان را از بینظارتی، یعنی که حالت